ni pinggapan kuna ni parjulu. Spiritodi. Boras spiritodi. Baru napuran. Baru tu napuran na musing. Habis itu ringgit na. Ilo sa sahat. Ima tingkatan naik kunyi 4 orang. Ima urutan na. Parpia ni bebak somonido pinggad do barjulu boras baru napuran baru ringgit na. Kaya ako boto, hira-hiro dyan na. Jadi, kamu jo. Lilingon adong nahuran. Baik kamu jo keterangan ni pingganon, boras, napuran, dot, ringgito. Baik kamu jo. Molo pinggap panukuna pinggap paso na hok di undulan na ang giya matunga mata na martua de batama masu tu amun kita bayak kapinopar kita bayak sa ringgit si tiofara na nang tapuna coba ni ari Biru do. boras Borasnya Pak. pirma pok ki bahul pacalan pirma to demu setok kamu deramo tu napura tano ranking marseranggongan nakpi badat tamang buru pada dokter kita mamarsing gom baru betul ringgit na anggo ringgit na rang aku muna besu Itu bukan apa? Nah dicetak di pamari. baik sudah bahasa buat tamu tulu asa tubuh ngulu iyo katan itu asa bu etong di jelat tu sudah dingin Bahasa paulak sada. makana hudok koto bahasa paulak sada asa sadero hanya sida mengalusi itu kan gak pinggap pengalusi Buasa ala ileon sada tu mana? Itorgo boy dabe latar belakang ikut boy sarong. Latar belakang ini. tahunan naruto tudong at tuna ala di jalo sada jadi tahunan naruto tudong at tuna na di jalo no sada dah asa sadero kan di nama ngalusi si sesukun ni hula-hula kan itu kan so manido koko amak tua Betul. Bejo, keterangan ulah ni pinggap pangalusi. Asa sadama raja ni pamuru di nama nukun. di nama ngalusi si sesukun Di nama ngalusi si sesukun ni hula-hula. Iya, Ima bin nasada ibain ulah ni Ini pinggap. keramu na memang dan tusa sebenarnya mau lo dihitak Jadi isi ni ringgito. merhata Isi ni ringgito ni konobat. Isi ni pinggap panukunan doto, pinggap panukunan di sini. Obat. moloro itu hula-hula tetap obat Ya. ay kutulu Tulipo alani tuluopu tambah sana na kaula. ang lasong ato pupehita teta do itulu gua totta ido di do iban na tulu tubu ngolu ay ibar kamu do dalihan na tulu ay dangar mo dalihan na obat dalihan na tulu do elek marburu sabba marhula-hula manak mardongat tu Boleh molo tatabay mo singan no habis gas mardongat Arong dua versi di pertukuan ini. Kati kasi. Na perjolo madokon sebamar hula-hula Boy. dulu mana mardongat tubu. Ro nasa ada madokon na perjolo urutanna manat mardongat tubu sebamar hula-hula elik merburu. Ini yang mana yang benar? Dulului diutuk. Napa dua hundred dari kos? Ini mana mardongat tubu ini na perjolo. Elek merburu sebab marula-hula. sebenarnya na biasa dihatahon na kapaksa tadi sebenarnya dalian na tulu kan molo tulu kan istilahnya ido na ko na tubu ngulu elek marburu sobba marhula-hula habis gas mardongat tubu manang mardongat tubu ido Belum lama jo. alay memang ido molo persi susunani sebenarnya boya bisa-bisa aja ala molo persi susunani gawe dibuat nakadongat di sonari sian elek marburu manak mardongat tubuh soba marhula-hula ala digijeng na mahula Bola pada Uy. sonon. hatahonon na Sonok kita bolo mga marulaw mahita. Law mga dubi manang na hula-hulat ta manuaing. Manang na pamurot ta. Rakma hita na mardongat tubo sa udulan. ya Idubin na manat. Ngarap be kita dangi. Alay na mangurubi kita di ulaut ta pamurot ta ma. Dangi idubin na elek kita marburu. Dangi bolo kita raja ni pamuron ni hula-hulat ta dijolot ta mo na jerupat ta ma hula-hulat ta. Baru may tasol sombama marbula-hula. Jadi pas to kung na idokomi. Historinya harus seperti itu. Lima manat. Baru elek mahita tuburuta alaido mangurupita di Ciulota. sebenarnya pun ni pakata iyo perjolo amak tua bukan na dihita na mardongat tuba dihamubur nami
beres kamu. Kan itu Bukan, Pung. Aku mau ini dulu Alana, sedikit. baru dihita nomor dua itu baru 1-2 bulan. Iban huruf kena kalingan sebenarnya anggo pangwaroni itu pangwaroni biasanya memang mamereng persini sada-sada namanya. Tidak. Iya. Nah, ada dulu terbelakang nuku. Masa udah kocok? Iya. Senari moloneng marulau nukungon. Na perjolo ama diulau nukungon. Bakar dongat itu lah. Pas ada tahi itu kan? Iya. Nah pas ada tahi nukungon masuk tuh unsurnya dia dari mana? Dongat tubuh. Dongat tubuh. Odo, tonggak sejarah ano pung. Kalau menurut pengahak dah, ayo natari di posting ini, bukan main YouTube, ada penjelasan niyo kan. Sekarang kalau kita mau mengadakan pesta, isi lu perjolo si harauta lawang dahono. Donga marpoka ni mo. Ah, dong atu kan pung. Dang buru dak hula. Alay memang ima jawan ay lokon ni opung malarisan YouTube. Alay mo lo pangguraw sin seperjulu na sebenarnya elek marburu sopa marula-ula manat mardongatu ilu terakhir alana dongatu mudang nalari tu dia unak salah las buhape tidak dong salah jadi sebenarnya di detong Marbadabo. Arana dina law mamukah tapi dina likuling dari dahulu. Saya itu kan? Oh, memang mana domak tu kan itu nang nolokon. Alay molo dongat tubui ala memang dongat tubuh na tong istilah na molo dihitaan kronologis na tahu. Jadi mau lau sanganon. Dinaing marulaon margadia pe. Tohodon nian ikon marsada ni roa do dongat tubuh. Marsada ni roha. Baru mai pangilio saya siap pun borui. Jolo kemudian jolo diundang mamuse senula-ula manang tulak. Jadi mau mamereng tingkatan ini marat mardonga tubuh elek marburu soba marula-ula. Alai mau lihat urutan ni ada ikut jolo hori-hori dinding do. Ise do nama bain hori-hori dinding. Nah jolo boru do parjolo. Iya. Dan langsung dongat tubuh na tubuh. Tingkatan naik ke boru baru dongat tubuh baru diundang ma. Nah dia do naneng ta tiup nyon tingkatan non. Mulai wilala tergantung konteksnya. Jadi molo sama kita tong amak tong molo dari pangarap tono. Memang istilahnya bisa jadi. Alay bolo na ono pamolo di hut. Alana hita na sau kudu sahu. Oke na bro. Awajib. Terima. Jadi AHP nama sa di sini ngata bos. Kasih parboto. lo. Kolat tinggal perbuatan nama Sen. Yang dah ada pendapatmu Iya. mengenai elek marbul dia do na Dalian na tolu, dia do parjolo. Baik coba. Tubuh do. Sorot jo. Nah, coba jogen rabi. Maksudnya buah. Tari ngatu dalian na tolu di Olo. secara pajuwon. Dia do parjolo. Donga tubuh do parjolo sangana elek marbur. Coba marula-ula. Anggo menurut kau yang setaraf kita siapa? Tuh matong, iba tong perjolo. Berupa muruto tong kan. Jadi do mana Mengurupi ya. Ido. Jadi menurut saya yang setaraf kita dulu dongat tubuh matong. Anak berdongat tubuh berarti. Ido mana dongat tubuh. Lalu ini marburu. Ini Marlboro, marula-ula. Dari semua marul. Betul. Baik Raja mana tahu? Ini mengenai dalian na tubuh. Yang bermasalah dalian dan tulu nak kedengar ini sebenarnya anggo posisi kedudukan na sarupa do. Cuman kadang-kala salah penyampaian urutan. Ala yang go posisi kedudukan ini sarupa do sudi. Jadi memang kadang songono natong. Budo kita memaklumi na nisampaihon ni parsinabong molotukpe persina pinasahati na tak sesuai itu hita itu pendapat tak kan selama tidak keluar daripada jalur alana oke dokter alana songonon ada mo kadang-kadang ay kan holat taida do isa butullah spontan gampang banget parsinabong ini
Wama na mga dupijol maribuan kan? Ya. Adung dorohan yun. Jalan mo siya, ido kan na, ido mo lo manotop per bulan, 1,000 do penonton. Jalan malo penonton. Jago. Tersorido to, kemudian mbak lumatet to. Kemudian mbak dunia. Jadi menurut tahu lah, manang na dia persi ini penting tidak keluar daripada jalan kereta saja. Nah, buha baenon asabui ano selalu monoton na dirohai tentu kembali may nakitu BPH do MPPD mampu do MPPD mabay malahon madua do masimulasi honon na sabui tetap sina sonon sabi ako dan sonon na to bulan naro perpesta mengundang matong BPH MPPD itu na naik persiang do protokol kan udah to udah asa memang benar unang keluar nak kisah jalur nali dok ni. Ini unang betul. Cuman mau menurut tahu bahwa mana menghadapi banyak masakan, banyak masak. Bukan cuma satu apa doang. Jadi mesti isodo mesti malu ni pendamping. Itu mau lo pendamping ikut nabui sebenarnya. Lebih jago nih mau pendamping. Ikut dong malu do pendamping. Ayon, kalau salah indah pendamping ko. Gabi jalan ho, indah musik kan. Ayon magkakaroon basa ba yung pendamping? Orang nak murah lebih. Ibarat na Dan menyitir kita auto menyitir. Ay do kat. Kena ima pendamping Ay mah. nakihata ni madok ka na mulutong dia pe. Na urang lobian no. Isi sukuku na upasa horong ni pulau kan. Manang alus. Paingot tamuha. Guring sana. Kan itu perlu ni kiri kanan no. Berlebih-lebih nih. Hindi man naong kaki berjalan. Ay wala salah to rin na presida bungi. Wala pala ka naman dia. Pero siya ada kiligo ni si Tibang. Muli sa akin. Si Tibang. Hanggang marani. To rin na do pa ijolo. Inna ka. Dang inna buti. Torningop mana mo. Inna do tong butikan. Bagis. Aw kan. Humonitor sudah kadang-kadang ani pendampingi. Kaya may magsubo yung magmerawa. Una ka tinato. Lalu pag kami pendamping wala na yung polok na kinihani. Tangi boy so ni. Ikon memang nabuti-buti lo boy. Minimal 60%. Luar na pendamping kan. Ikon adong masukan Pero pendamping. Iyo, terima adalah pendapat. Bejo. Bejo kalau saya pendapat dia do parjolo di jalan Natolo itu mana pardongan tubuh ya parburu mana penyebutan mana coba marula-ula dia do. Mana mardongat tubuh. Terus marbur baru suka marula-hula. Gua malah terbelakang ngaon. Bahasa Ikon kita na parjulu na mardongat tubuh rotong nama si Balengganan baru tak elek maburu tak lawan tak malu tak. Lawan tu ulat tak. Kalau sudah dongan baru kita membuat sebuah baron tak. Ayah orang. Jadi buru nabi naman Dia baru nam. konsep logika na to. Pangi do jamu se tu anakku nih. Dia do na to. Dia parjolo. Dia parjolo. Tingkatan. Ay tubuh pe badongat tubuh do parjolo ni tanda. Takula-hula. Ido, dang boru. Habis dongat tubuh mau cepu. Baru mardongat tubuh. Boru. Hula-hula karena kesian do iro kan. Jadi dung mangoli be. Mana mardongat tubuh. Elek marboru, soba marhula. Ya, itu yang betul. Nah, ngadong nakit tersini dokter. Tina marhori-hori dinding. Parjolo do baru disuruh ninna. Praktek ngado ini konsep perjolo tong musim bul. Asa anong mo tong ulau-ulau di marhori dinding. Asa ulau-ulau do na dongat tuwi. Perjolo ipasangap asa ulau-ulau buru ilo. Intro dia. Intro. Ala itu ada yang nyangkap. Kamu udah bener bos. Yang nyangkap bumi. Ala na ito narotong. Nah itu do nakin mamereng ulaon urutan na jolo persepakat. Baru mai suruh burui. Urus mereka dongat tubuh kan, baru mangido mah. Lapor matula-ula. Ale mau tingkatan adat na adat dah kan jolo hari-hari dinding. Baru pe tulu M. Hari-hari dinding kan ise. Buru dong kan na jolo. Nama nuru ise. Nama nuru lah. Nama laksana ada toh. Bulan rumah. Ini nama nuru lah. Oh, ale pelaksanaan
Lain oleh boru dong orang ini. Kan. Boro-boro tuh kan turun lagi di. Ini di dong. Ban majo. Ban majo pada mo. Katakan manuk udah masa may main. Ada apa ya? Pung, baik jong saya. Lalu dia pun Ini. Si boto hukum niya dat. Ame. Samartalan. Ayun. Molo alak bata ka pong partataringan na ina dok may delihat tuludo bedu marsusi di bain. Kuli. Dango pa. Tuludo. Tuludo pa na. Ini mababoy dong. Eli mabiboy do. Alay no deket tuludo. Asa to asa tuwin ng ngulu-ngulu. Imala yara bata. Ini mapetsa ka di jabu pe kamu sotong ibet kamu gonok. Molo ritak tangga di jabu gonok. Hato ba? Ganjil lo. Jadi jawaban na bahasa dokter dalian na tu, imanakin. Mana mardongat tu, nasa marga mau. Elek marboru, jadi pamurot ta mau. Soba mar hula-hula. Ima hula-hula ta, ikon hula-hula ni ripeta. Berarti katulu kan? Dalian na tu, penyebutan 3. Jadi kelengkak din na tuloy sa jong-jong kataring ni. Baru mahot tatari. Molo dua ng buhay. Meol jadi bang lupa. Oleh mo alasan. Opo ada tayo. Oh, Valeri, Opo Valeri memang di si sorak kita. Dokat tu udah kerja. Mulai kalau kehidupan. Mga leparopay. Tapi Opung tadi Opung bilang kan boru lo meroriro dinding. Mustahil Opung bisa melaksanakan roriro dinding. Mau dak pasti tahu piamu. Nomor tubuh. Wah ikut jolo mar seret pasti tahu dua mau kena nomor bertelau ini deh. baru mah tak rumah buruk ta lamar roriro dinding. Dan ini maksud tuh. Stepnya adat tuh. Molos manuru do ulala itu boruna. Masuk do stepnya adat dengan masuk ni. Agorna adati. Ama gorna di adat. Baik jori ri dinding da, songonon masya nau, cinamot pangido songonon manang songonon sana. Kan holan manuru doi. Perintah. Dang stepnya adat kan? Iya tuh stepnya adat. Jori ri dinding. Konsep Keputusan hula-hula di Nebon di Borui. Iya, keputusan alam. tong do stepnya adat molo buru. Alana do molo buruon ondo na bui bagajak kon hatata manang na tudong at dohot ilo misalna misalna kita nama dongat tubuh adong dongat tanah salah itu kan buru terus aja nomor dongat baru musai mau lape itu ulat takan buru taruh pergi perjulu tos buru lawan dapat pengasih itu benar ke korselek kita berburu asa bue itu kan naga bue menyambung lidah saya. Ya dalam artian waktu disuruh mabur tahun menghadapi dengan tubuta menang ulama tulakta kandang adang gope marapot akadongat tubuhon Ikut dong. Jangan berjulu dong. Berjulu kita cerita. sebelum hari-hari ini Musulut ta. Hidup aja masyarakat. Udah dongat kamar pokat. Dongat tubuh do. ada keputusan pribadi Tahu ba? sebelum hari-hari dinding loh. Oh, lo ini mas bapak udah bagian ya. Kita nama marah-marang gitu, tapa satu buruk tak, lau maka tahot tu san, pas satu tu naik ulat sa. Artinya secara adat ikonadong go kesepakatan ini sebelum itu suhud mati. Apa dak kaya dong di Baradaton. Roha muda sa adong kesepakatan tadi suhud. Dangan dok saya songoni kan. Makanya nama tinuduh majotong bolo taring Makana po, makana po, di kita utak buruk, nagudang do mabasi ga so Gitu kan? Naik, misalnya naik pengolion anak kau, dang jolo bapungu dongan tubuh minimal hani susah. Ini mampir salah gudang. Jadi nan soy baid do tikian. Nah, dari baik do. Jala. Ayaw dak kaya tuang gitku tuawakku ida royo isa suhud
sama kebedak ya. Timbang wow, Umar diskusi. Nah itu yang salah. Lompat. Molo jama sonario namanya lompe. Molo sonario dang namar hori-hori dinding be. Enggak langsung suhu bolu ni rot satu de borro. Tapi suruh burunan ini. Ya gabi halahi makatai. Dang be nak tinggal mang boruna be. Anggo Alay, molo ikan sebetulnya dang hori-hori dinding be gorne kan. Wala boru tu boru doro. anggo sa sitong alen kono anu dang be. Yo, lengai persingkat. Subo to mang nay persingka mang nay paripelabas takbo to. Anggo menurut tao nay pelabas to. Dang nay pelabas. Ay biasa na hola namang boruna sa tinggo lato saan. Suami istri, ay sono man yang main nami ono, man yang omma. Eso nari ngaro. Awalo sa puli mahala ngaro. Maro dinding. Keluarga na Ay ngaro keluarga inti sudisi ka. Kau alana kono duda. Tong dorong anak tong alana molo dison tang ya be dipisah gitu kan markori hori dinding dong masih tadang. Dia nalagay bila di situ masih tadang. Jadi udang. Ay nakinay do kolak kabo nakikila hidup na gabisigan na umuhatak kinak madok. Alin na jelas memang ang dasar hidot tong nakiholan amang boruna do. Cuman halana ni Sedo do ala ni waktu na reporti bagabi man naking gabi pilebar makan mardadan hori-hori ding. Ayang go sa Sudah sebenarnya 5 tahun ada Jadi mulu na terjadi dia udah satu dua hal yo nang patulong magdalan dong matulunon. Yolo marsitat daw do ami. Suhut. Orang tua ni roh laki. Ala parburu do kita kan. Ay bisima. Sebetulnya konubayan ujung anggiku do abakku. Kalian na hubung to dang dak bola dong masukkan siya no anggiku do abakku apalagi mengenai parada to. Turujo masih timbang tong sama ngabait songono. Berikut na. Hori dinding na. Jadi saya bayar nomu hori dinding. Dang be buru tu buru. Langsung mak keluarga inti tu keluarga inti. Jadi itu kekurangan di sesangare bang. Jadi mersubut di keturunan kita betul. Ada mana perhata, nabui perhata, sian keturunan ni anggi muna do tabang muda. Di dok ma, sona perjulu to lihat sudah dulu. Di mama bain arok panarita. Songoni nama bain arok kekurangan. Paling tidak komunikasi dia. Paling tidak komunikasi. Dia mu. Babe nang luar pura. Di dok koko. Kelas.